Kurumzari, Niang Tabribis Mutaram Uchadi, Nasimaro Bapauda, Mera Ho Chomagi Thoram Wasi Manipuri Mapum Kada Paksana Pantona Kray, Amadi, Sericulture Butikata from Oina Uhandana Marine never sing the Tamoy sing the Tabak Tonava, Minister Govindas Apil Taukray. Mapung Bapau Pizari. Jingmi Tami Ani Marata Machimana Oibagi Achepa Mari Aduning Simboina, Jahi Kari Mamandagi Pantotona Lapa, Mera Ho Chomagi Thoram Nasi Manipuri Mapum Kada Pantona Kray, Angan by Utan in Tole Semvasana Jawayana Kangla from Denda Ira Tony Thoram Pantoki, Amaromda, Akom Lukong Lepana Susenduna Tarahum de Suba, Mera Ho Chomagi Thoram, Maite Mando, Langol Housing Complex the Pantoki. Manabo Kunai the Puna Hingminava Haiba Wakalon the Pantokiba Ho Chomagi Thoram Aduda Manipur State Archives K, Deputy Director Dr. K. Susila. Akomluki President KSA Somendro, Imongi President Lebon Kublercom, KBC Gi President W. Hemendro, Ajako Gi General Secretary J. Irabot Kabui Amadi Atailuching Bukana, Taroma Pusing on a Seruya K, Tarongo Mari Lena, Akomlukong Lepaki Secretary General Sanjit Nahaikibeda, Zingmi Tami Machimanau Machimanau Oibagi, Ajepa Mari Asibu, Kangwinaduna, Equipuna Santi Oina Hingminava Habisina, Mera Hocho Magi, Nungi Wakaloni, Aiki. I Masih Amerika Uri Ichina Uri Tashinga Libunado Nasi Toro Mera Hocho Bagi Toro Masina Nasi Muya Masida Nasi Kuna Sida Nasi Tuan Puru Izati Maya Masida Nasi Toro Masina Yaipo Bozil Ijo Burina Toro Masina Bantu Masina Lando Nasi Jing Demba Intaba Apollo Kunaiwa Apollo Chapter Kunaiwa Sericulture would Tikato from Oina Uhandana Bamari, the Nevasina Tamoy Singna Tabak Yuhana, Sericulture Minister Govindas Kontozam Nagasi, Sangai Pataleba, Sericulture Officer Pantopa Workshop, Hodopagi from Da Fondokre, RKVY Project Makada Tonga Toamba Polam Kayan Topagaloina, Liming. Intercropping, Pace and Disaster Management Kimatang the Pantokiba Nomo Workshop Hodopagi Toramaduda, Sericulture Minister Govindas Kontozam, Sericulture Director Ginjaman Simte, Regional Tasa Research Station Ge Scientist Dr. K. Jawana Tarom Gimaru Eba Musing Oike, Wanga Kibisina Fondona Kibida, RKVY Project Asi Inglisini Supnamapan Tarada, Manipur da Paikatpa Hokibani, Masina Kanabakaya Pikre Haba Wafam Sing Fondona K, Minister Govindasna, Sericulture Department at Tauriba Tabak Asi. My Pangna Bharat Sarkar bu Thaza Hananaba Thabak Fazana Taurabadi Japan gi Wafam Natana Soidana Mai Pakani Bharat Sarkar da Amutang di Thaza Handuna Fansing Mapungfana Sizinaduna Yamdrabada Jada Umbra Manga Yona Thabak Toba Pami Pothok Marang Kaina Fangliba Manipurna Thamoi Sengna Thabak Taurabadi Sericulture gi Lamda Soidana Mai Papangamgani Lamdam Asida Sericulture Mapungfana Chakharansi Haiki Akoi Thaza Hanoma Darkar Hai Kana Thaza Hanolino Japan mau redo sih but still aku nak apa kalau ni mau mati pang ni apa adu nak apa in the eyes of the government of India ki mid to koi thazan no darkar hai why I categorically telling this point because in the meeting the Honorable Minister Textile Government of India asked me a very straight question. He asked me, Mr. Govindas ji, are you really going to use the fund for a specific purpose? Iran gi Kiss Island November gi Tangtara Tarutagi Kumatoi Fawa Pangtokadriba Anisuba World Tangta Championship ta India gi Punamioi Kun Saru Yagadoriba Asida Manipur gi Sanaroi Ani Yauna official Mangana Saru Yagani Haina Tangta Federation of India gi Secretary na Thatropa Gerald Amana Kangalali Pawi Marathana Timber Break Amatang Break Batang that Taram Okchari Asim Nikon Inglisini Tarahum Doiga Mari Lena Ngasi workshop is Rogama Oina breast cancer operation Pangtotuna Rimski Mary Singda Ehenba Knowledge Speakre Association of Surgeons of India Manipur State Chapter Conference Asigi Tangkun Forward Nominini Chupna lecture program Pangtokani Ngasi Pangtokiba breast cancer operation Asi Mumbai Amadi Ahmedabad Cancer Hospital Dagi Baming Ledaba specialist Dr. KC Kothari Amadi Dr. Mandarnath Karina Luchingduna Pangtokibani
RIMS की प्रोफेसर ओइबदा नतना कॉन्फ्रेंस असिगी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मेंबर डॉक्टर टी युमजाउ बाबूना ब्रेस्ट कैंसर असि पांगथोकपदा यामना अहेनबा खुसुखुलाई करिसु मथौ तादे RIMS दा हारिबा केस असि ममांगदगे अदुमक माइ पाकना चथदुना लागली ममिंग लेरबा डॉक्टर अनि असिना कॉन्फ्रेंस असिगी सरुगम ओइना पांगथोलिबा वर्कशॉप असिदा RIMS की PG महेरी सिंगदा अहेनबा ज्ञान पिनबा ऑपरेशन असि चथबनी हाइखे कैंसर सर्जरी द ट्रेन तौब फैकल्टी अखोइन फजना आनी सुरे आदुना मखोइ लेरबनिना कैंसर ब्रेस्ट से होजि मबान अमत थाद्रे अयाम मसिदा लोइना मणिपुर लोइना पांगथोय होजि अहमदाबाद ट्रेन तौब सर्जन सु लेरे होजि की डॉक्टर कोठारी मसामुन ट्रेन तौब सर्जन में मचा लेरे मखोय सिना फजना डुप्लीकेट अमत कायदन तौबंगमी इंस्ट्रूमेंट से यामना ब्रेस्ट की दमकतदी यामना संगमनते मसी रिम्स द फजन मसीगी इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुंग इंस्ट्रूमेंट पुनमक फंगी Center for Manipur Studies Manipur University na sinduna numini chupna chathagada national seminar among asidagi Manipur University gi all social sciences block the hokre the native hills communities in Manipur from ethno historical and perspective have team the panthok seminar hodopagi thoram aduda Manipur University gi vice chancellor HN K Sharma School of Social Sciences ki Dean E Bijoy Kumar yauna Manipur University gi oja amadi meheru kyana sarya ki vice chancellor HN K Sharma na phungdoropada hauziki matamda असिगुम्बा सेमिनार अमा पांगथोकपा असिना ngasiगी मिरोलदा अचोबा कानबा अमा पीबा ngamgani हाइखे नखोइगी कम्युनिटी अमा कम्युनिटी की मरकता करम हाइना मतौ करमना मोय कम्युनिकेशन तवी मतौ करमना मोय अमतो ओइना लेरि एनवायरनमेंट का लेरि मफम दुगी लेरि एनवायरनमेंट तुगा कम्युनिटी सिगा मरी करमाइना ममांगै दि अचना थमै नसिंगसी नखोइगी देशा पेपर तौदसे यावरि लुपा लाख यांखै हेना जंगना साबा रिम्स की बैरक बिल्डिंग अमंग असि हौनबी मतुंग इन्ना संगाख्रे संगाबगी थोरम अदुदा हॉस्टल डेवलपमेंट कमिटी की चेयरमैन ओइबता नतना डेंटल कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी की मेंबर ओइरिबी प्रोफेसर एन दमेंती अमदी फॉर्मर डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलांगबम देवेंद्र सुसरविया के देवेंद्र न फुंदोखिबदा असिगुम बैरक अमा लैबा असिना सिक्योरिटी दा हेना खुदुंग चाबा पिरगनी हारबे बिल्डिंग असि मतम खरगी ओइना अतोपे हिरम अमदा सिजननबसु खनब लैरि मखाताना रिम्स के अतै इंफ्रास्ट्रक्चर कया लेप्तना सेमगत सागले हाइसा हाइनु सुफोंदोखे प्रोफेसर दमेंटीना हाइरिबा कैपेसिटी हुमफु लेबा बिल्डिंग असिदा मतम खरगी ओइना डेंटल कॉलेज की सेकेंड बेस की नुपी मेहरु सिंह लेहननबा इंटरिम मैनेजमेंट तौरे चप चाबा मखोई की हॉस्टल अमा साबा लोइद्रिबा फावबा मसिदा लेहनगनी हाइरिबा बिल्डिंग असि चही अमगी मनुंगदा साबा लोइसिनबनी हाइखे नर्सिंग कॉलेज की हॉस्टल दा हाना कंबाइन एकोमोडेशन फंगम छात्रसिंग चलक्तबदगी अखोगी हुजिगी 32 स्टूडेंट्स ऑफ द सेकेंड बेस ऑफ डेंटल कॉलेज है सी स्टूडेंट्स इनसाइड द कैंपस पीबीरो हाइदना मणिपुर की छात्र लेहौबो कांगुदो प्लस some other from other states have to be accommodated लागलिबो अक्टोबरगी तांग कुंठा मातै फौवा मणिपुर यूनिवर्सिटी न सिंधुना पांथोकदोरिबा कुंतरे सुबा मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल असि मियामना मपुंगफान बियो हाइना यूनिवर्सिटी असिगी डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर आर के हेमा कुमार न थादरुकपा जेरोल अमना खंगलली फेस्टिवल मनुंगदा कनागुंबा क्लब संस्थान अमदी मियामना मखल अमदगी बन ब्लॉकेट न चिंगबा तौबिदनबा अपील तरुली मराथना तेंबा ब्रेक अममो UNLF की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की मखादा रेवेन्यू कलेक्टर ओइना थबक तरोंबा MPA नंबर 709 लाइस्टम नुमित कापा एलिस रंजन एलिस मंगलेम अपोपा इबोमचा लेफम हाउबो मरक चिंगथाम लेखाय असि महाना खोंगो खिबा लेबाक मियाम की चाउरबे सेंफम अमा पुदुना मिचर ओइना लोतुना लेख्रे हौजिक महाक UNLF अमसुंग मसिगी लान मिसंगलुप MPA का करिगुम हिरम अमतद मरी लेनद्रे मरम असिना कनागुम मिसक संगलुप अमदी लोइसंग अमतना महापु UNLF संगलुप असिगी मिसक अमा ओइना लोबिगनु हाइना आइना थिंग्रबा UNLF की पब्लिसिटी ऑफिसर M सगेन की चेरोल द हाइडी चेरोल दुना मखाताना फिबम असिदा महाना खोंगखिबे सेंफम अदुगा लोइनना मसामक संगलुप असिदा अतुबा मतमगी मनुंगदा चंगजरक्तुना लेबाक मियामगी मफमदा मसागी मराल कोपिनबा हाइजरद्रबा अमसुंग मखाताना UNLF की मिंगदा लेबाक मियामगी सेल अमदी पोचेगी मतेंग खोंगलंबा थोलबदी अकनबा चेराक फंगलोइदबगी मरम लेते हाइडी महाक तनतना अतई मियोय खरसु UNLF की मिंगदा लोइसंग कयादगी खोंगलबा सेंफम सिंग पाइसिलगा लेबाक मियामगी मरलनी हाइबा काउथोक्तुना मरनाय सिजना थोकपा अमसुंग ओलै पालै तौदुना लैबा असि संगलुपकी अवांगबा थाक्ता कुपना खनरे लोइनना अथुबा मतमदा सेंफम सिंग अदु संगलुपता सिनरक्त्रबदी मखोयगी मथक्ता सु चेराक पिनबा खनरगनी हाइरी
Northeast John Cultural Center Dimapur gi miyeng makhada Ragairong Cultural Song and Dramatic Union asinduna Peace and Integrity True Culture haiba theme da numit humni chumna chathagadaba Jalyangrong Festival Engliseni tarahumdoi ngasidagi Chimerong da leiba Tingkaw Ragwang da haukhre Art and Culture gi Director Dr. K. Sobita Agriculture gi Director G. Samukabui amadi Tingkaw Ragwang Chaprik Form Association na Manipur Nagaland ge Vice President Maisong Lungna Thoroma Pusing oina saru yaki Festival asida tongan ba cultural item kaya su utki tharong mari leinana Dr. K. Sobitana jati ama karamba thakta leibagi habisi jati adugi culture na masak tagri jati kanglup sing awang ma thakta pokhana ba hona bada culture hana yokat pam tangai fati haiki isai go culture habisi kaya ngasi ajana protection na una ma preservation na una tu biro da mata kaya ngasi preserve to ni ai pene mo di khani isai go ngasi yu angan ba pungmari taramda aduaida City Police Station gi manung chanba MJ Avenue dagi Major Khul Chapalambi machinda bom ama pokai kre thodo adu da manang na padalaiba dukan khara akaya toi thopana tana mi amata asopan yaukide bom adu kanana pokai hankibano haiba hauchu fawbugi oinadi claim torupa leitri maruiba pamukana pizari mera hok chombagi thorom ngasi Manipur gi mafam kyada paksana pangthona kre amadi sericulture butika tawfam oina uhandana ba mari leinaba singna thamoi singna thabak tawna ba Minister Govindas na appeal tawkre meng tabiri biswa mukana krumjari